Так. Полковник Хамбаев. Bunu kontrol ediyorlar. Ben aytlarım bu kodasını sen ne nokta? Больницаның жаңағы салынышы бойынша, Бағым. ақшаны бөлу бойынша мәселені Срок исполнения kaçan oldu? насып қойған жұмыс. Uqbay kaldı. Ne kadar cüresini alacaktı? Ben sana oynamanı geldim bu cümle. Как нет? Telefonun çukulaydı benim. 5 telefonum. Ver telefonunu. Para? Ver de o da telefonunu. O telefonu oynat bakalım. İki iş telefon çukula bakalım. Ben canına dur bakalım. Cüresini al. Я что, за вас я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып тұрып, анан ертең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Лично уже отвечать. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макул бу?